Mi alma bendiciona Jehová, a sombra está bom e su amor tá dura para sempre. Mi alma bendiciona Jehová. Ei, biselawe mainta, bisabo alma. Mi alma bendiciona Jehová. Mi alma bendiciona Jehová. Sobre tá bom. Aleluya. Oh, thank you, Señor, aleluya. Oh, aleluya. Sí, Señor. Mangalsawe mainta. Aleluya. Mangalsa bendicionele. Hubo mangalsa we mainta dunele gloria. Hubo mangalsa bendicionele. Dunele gloria, la cabo alma adore, la cabo alma adore. Worship you. Levachten Hashem b'Shem Adonai. Kadosh ata.
Aleluya. Worship, oh worship, oh worship, oh worship, oh worship, worship. Gracias, Señor. Worship His holy name.
Dios, sí, Señor. Aleluya. Mi alma Aleluya. Aleluya. Ei, biselawe mainta, bisabo alma. Gloria, aleluya. Sí, Señor. Tremendo votar Dios, temente que aleluya. Sí, Señor, aleluya. Pa sobre tabor, Sombra está bom e sua amor dura para sempre. Mi alma bendiciona Jehová. ei, kubo mangal sawe mainta, kubo mangal sa bendicionele. Aleluya. Tanti tato, oh Dios, pemente aquí. Tanti Señor, oh Dios, pemente aquí, Señor. 9 de junio, Señor, oh Dios, nos turta bene junto de unidad y un acuerdo trobe. Con nos manang alzata, bendicionado, Señor. Bendicionado Dios, pe dia di awe. Bendicionado Dios, pamobida mes, pidi salud. Bidi ba yun ang bidi ba nieto na bidi turbo serkiri ng aleluya. Bendisyon na Diyos, aleluya. Por lo cual que las dembo vida taba. La cabo alma adora Señor de mente que. Oh Dios, Tata nos cas, nos serkiri nos yo Señor. Tata de alma ng completo Señor, oh Dios. Emente que Señor, oh Dios, entrega total na po Señor. Oh Dios, aleluya. Bendisyon na bukas, buting boseta. Untuk boseta tempo mang. Puporta untuk kubuta. Bendisyon na po ang keeping. Bendisyon na tur sitwasyon. Bendisyon na tur enemigo tur cause. Pabuti limpi-limpi nilang katata ang wariki ng unidad ng acuerdo. Oh Dios, emainte ki bendicionabo palabra ng Turko papapiawe. Bendicionabo kasbo yun ang bonyeto ng poser querida de emainte ki, oh Dios. Oh si Señor. Gloria na Dios, Tata. Conjuntamente nos también mente delante vos, Señor, engrandeciendo vos nombre, nabuturo honor y gloria, Tata en 9 de unity, perseverando, corriendo un buen carrera, oh Tata, turcos renovado, tordi abo, oh Espíritu Santo completo, oh Dios, aleluya. Sí, Señor, tan quitado, oh Dios, turno ser querida, turco tarontinos de nuestra bauna, de nuestra bauna, de nantaknan diariamente, Señor. Tata nos tatunto delante vos, Señor, como exporta, Señor, oh Dios, para todo lo cual no ocupa ministrar. Dengue mente que llega de camino de tincuyeta, llega. Que tú eres uno que conocenos, nos familia completo, con conocer Cristo ainda, ave Señor, oh Dios, no lo haya toque, ave Señor, oh Dios, oh Espíritu Santo, lo llega de inana, tata ministra, control de turcos, Señor, oh Dios, pasotamos de Dios Todopoderoso. Y lo cual como comisa nunca puede damitar. Ora baba soto robo sete. Oh la que nos turban tan
pang asa orasyon, lenga ku Espiritu Santo, adera maribanos, panos engrandece e orasyon ko nos da se orki, pang conjuntamente robosoto te via laba santa, o sita laba sonto robosoto, halia laba baba sonto robosoto, te laba sente. Oh Dios, nos adoramos, nos glorificamos de mente que a Dios robosete. Sí, Señor. Oh Dios, di gloria, aleluya. Santo. Ministra a Dios. Ministra de mente que Señor, oh Dios. Aleluya. Ministra, Señor, oh Dios. Tur forte, tur muralha, tur yugo desigual. No popara, sombra, moça, botei. Bota dada esse território da mar. Bota Senhor, oh Deus, ministrar. Doloroso você. Ministrar, Senhor. Ministrar. Permite Dios ministrar de mente que de vida, de boca, de situación, aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Thank you, Tata. Thank you, Señor. Pise Dios y alma. Bo alma, aleluya. Oh Dios, aleluya. Tata, abre-nos tabay. Tenga caminda como que para nos ciega. De humildad completo, aleluya. Oh Dios, aleluya. Thank you, Tato, Dios. Thank you pa turcos como así. Turcos como está haciendo. Y turcos como lo vaya así. Thank you, Tato, Dios, que nos ha entregado total. Vamos, Espíritu Santo, take over. Studio ng kunos na tuma di Pedro Kuwang pumanang alsa almeida. Hallelujah. Bendición a Dios te mente que bendiciones kumanang alsa. Hallelujah. Hallelujah. Bendiciones. Shanet bendiciones. Dulce Rica bendiciones. Steven Alzano, bendiciones Sandra. Bendición a Dios de bocas. De mente que Imelda Sofía. Papia con Dios. E atmosfera de bocas. Caminho botar cambia caba. Aleluya. E atmosfera cambia caba. Papia con Dios. Papia con Dios. Papia con Dios, Kenneth. Papia con Dios, Profeta Zoraida. Papia con Dios. Aleluya. Papia con Dios. Papia con Dios. Dios que tendemos papia de mente aqui. Papia con Dios. É que vai profundo como. Tem alma é que llega. E não é que llega. Papia con Dios. Vai profundo como. Aleluya. Gloria a Dios, sí, Señor. Aleluya. Mundo ko nang puta. Check ko nang puta. Pero lo cual ko nos mencionate nos orasyon ng nombre ng nos yuna nos nieto ng turla yung toque special de may kasama yung espiritu limpi, fresco, fresh. Aleluya. Recibie. Aleluya. Gloria a Dios, sí, Señor. Tremendo botata de mente que aleluya. Dan kita, aleluya. Oh Dios. Dirá tu profeta Dios bendicionado de mente que junto con nos, tu espíritu limpio y puro, permite ministrar de movida do diabo de bocas, en turbo ser querinan. Aleluya, nos cada Oh, atmosfera de bocas na cambia majora. Porque você tá de hisop, unte na bumana, unte na bumuray, unte caminda porque pe proteção, pe gloria de Dios, ministrado ni abo, aleluya, yegenam. Gloria na Dios.
alma di tutta salva, turno ser que rin ng alma ta di Diyos. Poso me praise ko nos tapagando turma inta, tenga presencia, come porta, unta panuso, nakanos no lubi na kiko taparas kibi, dem buki di Juan capítulo 3, versículo 16. Cuando demostrar amor para nós, pagando preço para nós, a nós demonstrar amor pagando preço para nós ser queridos. Aleluya. Gloria a Dios. Sí, Señor. Ora baba seteria laba sonto. Kita po papi ding lenga. Kita po papi ding lenga ding bukas. Kita po papi ding elenga sa riba. Komunika ko Dios tiran. Bible to peace ora po so. Servo mes te bota tempo kas. Pata komunikasyong ding lenga ko Dios direct. Papi ko Dios. Papi ko Dios. Ora bota papi ding lenga. Ito paso doon de tu reselo na kanya sa serka Dios. Papi ding lenga. Papo engrandecer tempo orasyon a wori ki aleluya. Ay ding lenga o Dios. Papa sotorobo sete aleluya. Oh tat aleluya. Danki Señor Abasonto. Ora baba sotorobo sete. Danki tat aleluya. Gloria a Dios, sí Señor. Ora baba sete. Oh, gloria a Dios, sí Señor. Tan quitado, Dios, la adoración ministrada en bocas, en situación, hunda kubota. Aleluya, a ver Dios te lleva un camino profundo. Pues mira medani profeta, Dios bendicionado de mente que aleluya, tu espíritu bonito, limpio, puro, aleluya. Gloria a Dios. Permitís, tan quitado, Dios permita tremendo que. Thank you, Dios, tabo gloria. Thank you, Tata, pa nos kas, nos yunang, nos nieto ng, nos ser querido, oh Dios, nos trabajo. Unda po nos llega, Señor, oh Dios. Aleluya. Ministra, Señor. La que adoración, fue palabras, meditación sa palabra ko sa salipay boboka. Oh, en la presencia de Dios. Aleluya. Gloria a Dios, sí Señor. Aleluya. Oh yes. Thank you Señor, oh Dios. Aleluya. Aleluya. Ora baba seterebe. Aleluya. Oh. Aleluya. Gloria a Dios. Erepetería lava santo robo. Aleluya. Oh. Arabacete. Oh. Aleluya. Está bom. Pamilya Francisca, Pamilya Marty, Tur, Sharon Francisca, aleluya. Willie Palo Jais, Tur ta bendicionar sa net. Aleluya, gloria a Dios. Tur ta bendicionar. Pamilya Marty, Pamilya Jeanette, pagkano price tremendo, tormenta, meron bang shiny, shuri, surbian, ampe ta bendicionar, aleluya. Gloria a Dios. Marlene tama ta bendicionar, Mimi Ignas na bendicionar, Marlene Arnoldo sa misap. O ilong katambe, ilong kanota bon katambe ta bendicionar. Jordian Rapon, tambe ta bendicionar, tur ta bendicionar. De may intakiro manam. Nos tur no set kariyan ta bendicionar. Aleluya. Gloria a Dios. Jordian Rapon, oh Dios. Tata, thank you, Dios. Thank you por nos turma, nos turta junto de unidad tu acuerdo. Aleluya. Oh Dios, sí Señor. Ludmila Pers, Dios bendicionar, pupunta ang medya to, direct ibaw na, wala po limata, bendicionar.
Ludmila Pérez, gloria a Dios, Tata Santo, thank you, Señor. Thank you, Tato, Dios, pamilya Ludmila Pérez de mente que perseverando de fe, por esa cosa, Dios, el toque de mundo toque, esa cosa, Dios, su poder, exacto de unidad, tu acuerdo, un poder, gloria a Dios, Tata familia Pérez, completo de mente que está tremendo, aleluya, gloria a Dios, de familia Pérez, familia Pérez, está bendicional, aleluya, gloria a Dios, Ludmila. Algo grande Dios está haciendo en la vida. Gloria a Dios, bocasi, boyuno de bendición, aleluya. Thank oh Dios, familia de Dulce Rica. Dulce Rica, botame, oh Dios, está bendición, aleluya. Nos va a empezar con los de culpa de Dios. Aleluya. Gloria a Dios, Tato, thank you, Dios, familia de Dulce Rica de mente, que de peinacar, tremendo. Gloria, aleluya, Tata, bendición, dulce rica, de unidad y un acuerdo en tu conoces. Tata, maneta, conoces a Jesús, demostrar amor, pe, anto eta demostrar amor y cargue cruz, grande preço para su ser querido en su casa, completo também bendicionar. Glória a Deus, Tata, mente que Señor, oh Dios, dulce rica tamba comportar con este tabernáculo. El tabernáculo es casa de Dios, es casa de Espíritu Santo, de tanto con nos Tata, para su día te bendicionar, y dulce su ser querido, dulce te bendicionar en su trabajo, donde que llegó Dios. Dulce aspecto de su vida, dulce, rica, bota bendicionar, aleluya, tremendo. Dios tiene algo tremendo para poner camino, sigue, vos perseverar, por su ministerio que llama Ministerio de Bendicionar. Turco tanto conoce a experienciar algo, tem testemunho. Dia 25 de julho, Hopicos, né, sempre humano, Hopicos conosco, não está, não quer escrever, lo ser mencionar, é testemunho grande, não. É um turco que casar, é um turco que sana, é um turco que Hopicos, não só de capa, não sabe. Hay pasar niya ko, ay kita yan cosas sucede. A ver, gloria a Dios. Dulce rica, Dios su promesa, atrás de la puerta, Revelación 3:24, bom, está batiendo, bota clape, aleluya. Gloria a Dios, dada dulce rica, bendicionamos desde día ya, amén. 9 de junio, un día bendicionado para boyuno bocas, hemos trabajado el camino, tata, thank you, Dios, por nuestro mandame, profeta Indira, hato, aleluya. Indirato, gloria a Dios, aleluya, bendicionamos, arnamta tremendo, arnamta bendicionar, arnamta manera, ahora paso lang hace oración junto, el lugar sacudí, aleluya, gloria a Dios, bendicionado, indirato, con tu perseverar, tormenta, viniendo la unidad de un acuerdo, con tu ser humano, oh Dios, tata botando, tata uma parte de corpo, bendicionado, tata, thank you, oh Dios, thank you, tata, me porta ng turco babri, me porta ng kubasera, Senhor, oh Dios, kung não abre nunca mais. Thank you para progresso de ser querido, thank you para fruto ng kalukumisamira, thank you, Deus, para comportamento espiritual, de comportamento divino, thank you, Deus, para staff na kaladal, para sa campo de turcos, bendicionado, profeta Indira, Deus, trabalho de su ministerio, en su casa, oh, turca vinda kaya, thank you, thank you, Dios, por comunicación íntimo que te incuba, Señor. Thank you por su oración, no concertene. Thank you por turcos que está, Señor Dios, está bendicional. Aleluya. Un día bendicional para vos, profeta Indira. Arnam, tremendo. Aleluya. Gloria a Dios. Nos tiramos Janet. Nos te gloria a Dios. Despegue nessa Janet, mate nossa família, mate de bendicionar. Tudo bendicionar. Em nome de Cristo Jesus, amém. Aqui, Janet também. Tremendo, tu conosco, em unidade, um acordo, tata, perseverando na fé, conhecimento, conhecemos mais de cerca, tata, vivendo vida espiritual, fazendo oração, turcos, acaba na aba, Deus, thank you, Deus, pela luz, que te resplandece arriba, vida Janet, thank you, Deus, para su yunas, tu é nome para consumição, tu, Deus, que tu passa, tu é porta de Janet, para evangelho, que ter na tur, para não, Deus, na rodean, tu te contempla delante, Senhor, Deus, glória a Deus, Janet. Un día tremendo de nuestro trabajo, un día tremendo de lo cual como día tremendo de todo lo cual que tengo soso de tiempo virado, bendicionado a nuestro man Janet, Marte, familia Francisco, tú, win palo chais, quando biso win palo chais, e también venino con tú, Janet, tú vinculado al día 25, tu contento, oh Dios, tengo batizar, la gran ambición, tengo suambat pa batizar, aleluya, gloria a Dios, que no tarno también, también está tenang, aleluya, Señor,
Los instrumentos Desiree Zacarías, oh Dios, Desiree Zacarías, oh Catalina, Bote, contato si Frit. Gloria, aleluya, Desiree Catalina, também de Jai, André, Amsterdam, muito conosco, demente que aleluia, glória a Deus, tata, bendiciona, bota, Senhor, oh Deus, demente que o Desiree Catalina, muito conosco, tata, recipiendo turcoso, oh Deus, tata, tanque, tata, oh Deus, tata, palavra, oh Deus, tata, bendiciona, turmenta, de vida de Desiree Catalina, la Desiree Catalina guiado el Espíritu Santo, Dios viniendo a casa de Dios, el profeta que damos la bendición. Danke Tato, oh Dios, tú lo cual cubate su vida. Danke, oh Dios, tu vida purificar completo que por su sangre. Danke, oh Dios, esa cuota por el doctor y por el doctor. Bendicionada, oh Dios, su ser querido, se frita, me te bendicionada, de Jai, permanente, tu parido, de Amsterdam, y tu unidad, tu muero, oh Dios, de gloria. Danke para oración, oração, com comunicação, com espiritual, com Desiree Catalina, com o Senhor, oh Deus, com todo dia, vou administrar em sua vida, todo dia, oh Deus, todo dia, Desiree, de mencionar o nome, portanto, tanque, oh Deus, de cambiar a competência de sua vida, tem sucar, tanque, oh Deus, é caminho que cana, vamos mostrar, bota conhece, Senhor, oh Deus, tata, ne promessa na Deus, oh Deus, que também do tabernáculo, tabernáculo camina para ministrar, manifestar. Gloria, aleluya. Sí, Señor. Desiree Catalina un día bendicionado para nos tiros. Ale, comida se frita no. Bingo se frita día 25. Bueno, ahí pasaba nos reza con él. Aleluya. Gloria a Dios, Tata, nos tiros truman, oh Dios, nos tiros truman Victorino que, oh Dios, Ana María. Gloria a Dios, Tata, danke, oh Dios. Danke, Tata, oh Dios, Tata. Bendicionamos, Señor, oh Dios. Ana María, un tú conos. Almera completo, oh Dios. Ana María, porta frío, oh Dios. Dios, ministrar de movida. Tanque, como estamos en un tabernáculo. Casta Espíritu Santo, Dios, también. Bendicionamos, mente, quien me pedió, que Ana María, oh Dios, su palabra vivo, pavo. En el nombre de Cristo Jesús, mente, que tremendo, tu bendicionamos, en el nombre de Cristo Jesús, tata, ministrar. Ministrar de mente que debe Ana María, Señor, oh Dios, la gana me reconoce más está cerca. Oh Dios, te palabra que ser ministrar tormenta, ministrar tortiche, de Adriano. Gloria a Dios, te palabra de abo que te ministrar tormenta, de Adriano, pastor forte, robésamo. Adriano, oh Dios, como pastor de casa, para mirar tu fuerte. En el nombre de Yeshua, mente que Señor, oh Dios, ministrar, torte Ana María, den su negocio, den su cliente, oh Dios, en su casa, en vida su yo, oh Dios, en vida su casa, en su ministerio, en su matrimonio, en todo. Hay un toque especial en el cual puede ser ministrado de mente y gloria a Dios. Un día bendicionaba a Ana María, aleluya, gloria a Dios, dados también con nuestro mando de Ángel Hernán. Nos ting Ruthmil, profeta Ruthmil, los ting, oh Dios, nuestro man Filomena Bernardina, aleluya. Gloria a Dios, date mente que tu mente bendiciona. Un mente tremendo, Dios, camino de los miles me dan y también, Señor, oh Dios, esa, Señor, oh Dios, que poder ti, esa con bendicionada. Ahora, palabra de Dios, llega a la puerta, tu mente, tu bola que 30 para sombra, da un prioridad, te da de movida. Gloria a Dios, sabiduría y conocimiento. Oh Dios, a los miles me dan, oh Dios, también para mí la cruz completo. Tu día tengo que toblar, tu lengua tengo que confesar, oh Dios, tanto para mira. Tipificar, perseverar, oh Dios, tu pastor nos storm, pasa de turcos, pero que tapará. Gloria a Dios, Ruthmila, o luz de resplandecer y movida, o camino de abrir. Dios está mostrando algo, vos comprender acaba, ainda vos guarda confirmación, pero no cita bisabo, Ruthmila, tremendo. Gloria a Dios, tanto Dios. Thank you, Baby Ruthmila, me dan en la cruz. Thank you, oh Dios, como luz que resplandecer en su camino. Thank you, oh Dios, potencial de abo, Señor, oh Dios, que te la comprender, luz a resplandecer, riba su camino. Thank you para Mustafa, thank you para Nampida, oh Dios, thank you para su yuno con su nieto. Thank you, oh Dios, para den helder, es un forbil. Thank you, oh Dios, es un forbil para sombra. Es la que te para pastor de storm, aleluya. Hopi costa sosa de Bernardo, postrobavo divinamente.
bendicionamos tarot mila medani la cruz, familia cruz, familia medani, tú lo recibes un toque especial. Ahora Dios quede tiempo apropiado, pero es fresco para pagano tremendo. Un día bendicionaba, yo no como casar con turco, pero antiguo, aleluya, te vaya, Filomena Berani, den heldre, que tu vaya. Aleluya, thank you, Dios, pamilya Filomena Bernardina, oh Dios, tengo mente aquí. Thank you, Tato, oh Dios, Filomena Bernardina, tambak compronde que bendicionata para turmento, un tuco surumana, de unidad y un acuerdo de palabra de Dios posicionar, de palabra de Dios ciego, un camino de Dios que pega, aleluya. Gloria a Dios, tate mente quita tremendo, e mente quita bendicionar, e mente quita, oh Dios, todo lo cual contadivo, oh Dios, lo va a tierra seco, e mente que Señor, oh Dios, lo cual cosa el ministra. Tordia Rumanquio, Dios, Tato, de un camino mandando un polega de nombre de Cristo Jesús. Vos ser querido, voy un tula, un toque especial, aleluya. Gloria a Dios, Señor, oh Dios, thank you, oh Dios, te ministrar. Thank you, oh Dios, tu costo diabo. Thank you, oh Dios, la palabra de boca ser papiato, oh Dios, tata, siento, amén. Peticionabo, oh Dios, voy un vos ser querido, turco torontibo, Señor, oh Dios, de gloria, familia Bernardina completo. Aleluya, gloria a Dios, aleluya. Tata, thank you, oh Dios, por poder. Thank you, oh Dios, por gracia. Thank you, oh Dios, Tata, nuestro man Bernardina, que oh Dios, saco de su trabajo con tu camino que llega. Tata, algo tremendo de que cultura no comprende acaba. Thank you por transformación espiritual. Gloria a Dios, nuestro man Bernardina. Un día tremendo, en tu bendición, para más sabiduría y conocimiento. Tu día de nuevo, aleluya. Gloria a Dios, sí, Señora. Sin que nos está seguindo con nuestro rumán, Nanturo, Dios, de gloria, nos rumán. Aleluya, nos rumán. Stephen Ansano, gloria a Dios. Tan kitata pa nostro man den hirlan tambe Stephen Ansano tu conos. Tata tu honor y gloria, Señor, oh Dios, ministrando tengo vida, Stephen. Uva ser guiado, Espíritu Santo, viniendo turmenta, Señor, oh Dios. Tata paso me pastor de casa que me esté de oración. Esa que poder de oración. Esa, Señor, oh Dios, es paz, que tranquilidad que está en tu día. Gloria a Dios, Tata, poder de palabra de boca vivo, Señor, oh Dios, Tata, algo tremendo sucede, algo grande sucede, en nombre de Cristo Jesús, bendicionamos a Steven, casi mi familia completo, está tremendo, tu bendicionar, gloria a Dios, sí, Señor, tu rende que ni turno ser querinan, gloria a Dios, Tata, tenga mente aquí, no ser querinan, nos conocinan, familia de nos que porta dormir en cama, de un hospital, malo undo kuta ko lang de verpleeg undo kuta din nombre de Cristo Jesús Tato nos decretar declarar sanación e adoração que a palavra que ser mencionada de nos boca den unidade um acordo Tata tanto Deus que ser contestada oração Senhor sanação lo llega Senhor oh Deus caminha e tem que chegar tenha mente aqui. E tu rio que desigual, tu dolor, tu maleza, tu enfermidade tem que bater seco, em nome de Cristo Jesus, aleluia. Glória a Deus, sim, Senhor, tremendo botar, aleluia. Thank you, Tata, oh Deus, estava fazendo tudo coisa, nós também com nosso irmão, Randolph Sanchez, que Gloria a Dios, Tata, thank you, Dios, para pedir $1 de mente que también. Junto con nosotros de unidad, un acuerdo, Señor, oh Dios, camino por palabra de vivo, Dios, para ministrar todo y nos tur. De unidad, que llega a camino de tareas que de Señor, oh Dios, para ministrar todo y que el video se une con su nieto en su casa. Todo lo cual que tengo quase ave de nuevo, tu día de nuevo, tu día en su corazón. Haz oración para otro. Tu día, oración para prójimo, para bendicionar. Amén. Antes uno kuno po bimenta, kuno ka bimenta, of kuno po lantamenta, sempre nanta bisa sniki rumana. Ay no, no sta bimenta, pues Teresa, no. Non sta bene, pininano po bilimenta, pues è ordine e disciplina biblico, sta di turmenta bayama Dios, tanki dono Dios, tu honor y gloria, e dia. Quando tem unidade, acordo, formando a culpa, ajudando outro humano, essa disciplina de subir de oração, para o caso, para não vir na ordem. E oração, tempo caso, turmenta, para trazer Deus, tempo caso,
patinha paz de vida boyo na tur ko na bokas, tur caminho ko boyega, bota bendicionar. Basta ba kumisa po dia ko Dios. Amen. Abo sisa di abo. Bungwari ki outra tur ta bisa, yam pida kos, kubosa ko nante asi orasyon off ko nante lagi asi, abo sisa, bota tem oração com nosso tormento, dia bendicionar para Borandolo. Aleluia. Glória a Deus, Tata, oh Deus, sim, Senhora, sim aqui, Senhor, oh Deus. Nós estamos mencionando o nome de Kenneth Mackay também, oh Deus, de todo reto, aleluia. Glória a Deus, Tata, que bendicionata. Pastor, não se sabe, humano, tiende a receber sanação, tiende a receber turcos, amém. Nós também vai receber gente na casa, os grandes sucedidos na casa, amém. Que me não sabe ópicos, que me glória a Deus, Tata, thank you, Deus, para me Kenneth Mackay. Thank you, Tata, Kenneth Mackay, untuk conosco tem adoração, oração de tormento, unidade, com acordo, com compreender. Que poderoso está a tormenta, se que junto de unidade, um acordo. Que poderoso está, oh Deus, Tata, lo qual é me receber, lo qual que me está passando de tur persecução, que também digo, pero é oração de tormento, então su paz e su tranquilidade em sua casa. Glória a Deus, Tata, vai poder diabo, ministrando tormenta, dentro do rector de Kenneth Mackay, dentro da família Mackay completo. Glória, aleluia, família Pers completo. Glória, aleluia, Senhor, oh Deus, junto com a portada, Amsterdam, dentro do rector, junto com a oh, Tata, algo da sociedade, somos canos, oh Deus de luz, canos, oh Deus de testemunho, canos de som, oh Deus, que recebia poder de sangue, que transforme completo, que a palavra de testemunho, lo bastro forte, não do jugo, não desigual, em nome de Cristo Jesus, aleluia. Glória a Deus, Tata, thank you, Deus, que dia bendicionava a boca, se voy unang bukaminata ave completo, ta proteja pa so mabatwa, pa haba di bodia ko presença de Deus, aleluia. Glória a Deus, ta di sanação, ten turbo do lonto, bo ankle ko bo ankle, bo ari, ito ding man di Deus ka ba, per sanação lo tumuluga, ben ko sigbo perseverar. Anto le tempo apropriado, Deus trumustabu ko teto Deus, e doctor, aleluia. Gloria a Dios, Tata, nos también con nuestro man Nathaniel Tillman de Flardingon, aleluya. Thank you, Tata, oh Dios, pabili Nathaniel Tillman de Ngemainta aquí. Thank you, oh Dios, Tata, con Nathaniel Tillman sometiendo su mesturdia, estimando Cristo, anto gusta pisa, yes, anto kadung biaka pisa, yes, Cristo, está feliz. Tata, abosa acaba, Senhor, oh Deus, Tata, com su milagre, Tata, mina, su milagre na su corpo completo, su pia na lo fang, su funciona bom, su mente lo funciona bom, turcos na su corpo lo funciona bom. Romanang turco, arde sa akin, nostro mang Nathaniel, bosan tur, cada biako, bosan ta, asi orasyon, menciona em nome de Nathaniel Tillman. Amém? É tudo manco, tá? O tempo que nós cabe, estima Deus, então é que para seu corpo funcionar de perfeição, amém? Está guardando o milagre de Deus em sua vida, que nós estamos mantendo a nação, nós estima su Deus, amém? Glória a Deus, e nós estamos compreendendo, nós estamos mira, e nós estamos sacava, o manque está guardando o milagre de Deus, estima Deus. Amém. Assim que te quero comentar dia, tur dia. Amém. Tur dia. Amém. Glória a Deus. Bendicionata. Bendicionata. Nós está sorry, o sama aqui. Nós está sorry, nós me seri auto para vai buscar na Flardingon. Pasó eno pa bini suso. Nang talaga sali foi caminho de tayo suso. E porque de Rotterdam, so ako mo de Rotterdam, pero eno pa bini foi by to start. Out by to start ko delos. Kami dia 25 de Juli, nós me estado uendo ko ting auto, ko papasa pick-up na Flardingon. Uendo ko ting auto, ko uendo ko ta vuelo pasa sei, la no sa, amen. O so nós me uendo ko auto, eto ay pasayan por mim, paso en polier, en bisonos ko sa ki. Pero agora que begeleiding na mesa bisonos, po ting auto ba busque pabibinte anto hibe anto nós doon ng enorme de persona ko tabi busquele anto era po ibe back tambe amen po nos resa kuni amen so ma enta carabono esta guardando de milagre de Dios anto sa seguro algo din so de con estima nos anto nos turta me estima amen
Gloria a Diyos. Kung yung auto, ano ko auto ko pasok ko na flatten ng tapiga ko dialos. Amen. Bini ko nito, bibo. Amen. Dakano sa Roman. Amen. Estima Cristo. Gloria a Dios. Aleluya. Esta duce meinta, meinti kita bendiciona. Meinti kita bendiciona. O sea, ne tremendo. Gloria a Dios. Pulsa rica tremendo. Sumang Sandra. Alemania sa pasang Sandra. Tata Santo, thank you, Dios. Thank you, Tata, oh Dios, por nuestro hermano Sandra de meinti que junto con nosotros. En nueve, Señor, oh Dios, en nueve de único, Dios bendición a Sandra. Sandra, oh Dios, perseverando de fe, viniendo en tu costumbrando, tu sanar completo, Señor, oh Dios, sanar completo, ante, oh Dios, perseverando, tu guiador Espíritu Santo, tan quitado, oh Dios, por poder. Thank you, oh Dios, por tu gracia. Thank you, oh Dios, por tu amor. Thank you, oh Dios, por tu cruz, diabo. Tata, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, oh Dios, nos te llamamos. Thank you, oh Dios, por bendecir ante familia damos completo. Thank you, por su yun, ng sunieto ng, oh Dios, tu cerca rin. Thank you, oh Dios, kung na voluntad niyo. Tata, thank you, oh Diyos. Tata, palabra di mo kami rapibo kami ministrado sa vida. Tata, kusuriya ng doble isulengas a confessar ko ta Cristo ta Senhor. Thank you, Tata, oh Diyos, que sabiduría, conocimiento, profundidad di mo palabra. Kusa coração ta abrir para receber tudo. Thank you, oh Diyos, Tata, pe comportamento que tem de Espírito Santo, que te calo kumisakana de posição divina, kaba. Em nome de Cristo Jesus, aviso dilo, ta tremendo, ta bendicionar. Ante mundo que llega, Senhor, oh Diyos, lo ta gloria, en nombre de Cristo Jesús, Tata, ministra realmente que Señor, oh Dios, en su vida. La que, oh Dios, Tata, oraba santo, robo, sete, aleluya. Gloria a Dios, miro mano, tu realmente que está tremendo. Realmente que Dios te mostramos que adoración que me tinco toque un día más. Es un que te viene aquí. Esa aquí, me tinco toque un día más. Algo a suceder de un caste, un román. Nos atacó, Dios te mostrame, pero tem algo a de espiritual. De romano que está junto conosco agora aqui online. O terrível YouTube, o terrível Facebook, pero guardei para você conta nos dia 25 de julho. Ofta, vamos pero algo está sucedendo. Quão profundo tem a adoração aqui? Então permite Deus para boa confirmação. Aleluia. La que adoração aqui. Aleluya. Algo a suceder, Roman. Algo a suceder. Aleluya. Marta Rames, Indra. Gloria a Dios. Indra Machadillo, Sobrado. Thank you, Tato. Dios, pamida de Indra. Indra Concesión. Aleluya. Indra me inte que bota bendicionar. Tato, thank you, Dios, con Indra unto con nuestra mente aquí. Tambe, Senhor, oh Deus, Tata, patura no de glória do Nana Abo. Tata, oh Deus, que perseverada em fé, Senhor, oh Deus, Tata, essa, Senhor, oh Deus, que importante tá, para começar dia, oh Deus, tempo presença, aleluia. Por casta, bendição lá, por yuan, bendição, por trabalho, bendição, por ministério, bendição. Quem como papi com ele, lá um toque especial de dia, sabe? Ainda permite a adoração que ia caminho, que ia tempo vida. Tendendo, llama Dios, tanque, papi con Dios, tempo cas, Indra, aleluya, aleluya. Indra, tende, aleluya. Pafayo, otalis, tur. Hanya toque que tur di abo ko tumporta, aleluya. Bendiciones. Ora, boyuno ko bonito na Indra, aleluya. Agad razón llega camino, tinguya ka. Tumanang tu, recibir. Recibir bu alma, no bu alma, la bu alma, aleluya. Recibir, oh Dios, recibir, tan quitata. Oh, muita tende de Dios, a atmosfera também não pode cambiar mais hora. Aleluya, aleluya, aleluya. Recibir. Oh, santo. Aleluya. Recibir. Aleluya. Oh Dios. Thank you, Dios, para pedir Eugene Jansen también. Pastor Dam West. Aleluya. Tremendo botar Eugene.
O casa da bendicionado, o trabalho da bendicionado, o casado da bendicionado, o yun da bendicionado. Tudo que te bota bendicionado hoje. Dia tremendo, bendicionado. Tem uma atmosfera tremendo do Espírito Santo aqui. Em cada caso, porta onde que botar, pero Espírito Santo aqui. Deus está haciendo algo. Vai tipo com Deus. Vai tipo com Deus. Tu eres no arriba YouTube, tu eres no arriba Facebook. Vai tipo com Deus. Não lá que passava por vai ter com Deus, man. Pabeta. Chama Deus tanque. Aleluia. 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 Ora baba sete rebe. Aleluia. Yes. Hallelujah. Thank you, Señor. Hallelujah. 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 Thank you, Señor. Tabo ko may sa turkos. Tabo ako may sa turkos, Diyos. Ngayon ko may taabo, Señor. Hallelujah. 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 Gloria a Dios. Oh, thank you, Dios. Cyril Bernardina, gloria a Dios. Atmosfera aqui, uma atmosfera Espírito Santo posicionado. Tudo romano que está no YouTube. Tudo romano que está live no YouTube conosco, live no Facebook. Hallelujah. Gloria a Dios. Thank you, Tata. Thank you, Tata, babidi Cyril Bernardino de mente aqui. Thank you, Tata, Diyos Cyril, também vindo conosco para adorar, para nabutar no glória, para subir a começar a presença, Senhor, oh Deus. Thank you, Tata, Diyos, a mente que tu mente tremendo, bendicionar, Senhor, oh Deus. Oh, Tata, thank you para Cyril, su casa, oh Deus, su matrimonio, su ser querido, su ministerio. Tata, thank you, oh Deus, Tata, como vai estilante cava, Senhor, oh Deus, Tata, ministrar. Gloria a Dios, date porta probable en su vida. O todo lo cual puede ministrar dignamente que pasa tortiche. Llega Dios camino, mande no pega del campo de Yeshua. Aleluya, date, oh Dios poderoso botar. Tanque date, oh Dios, date, oh poderoso botar. Tanque para sabiduría y conocimiento que te recibí dignamente aquí. Tanque, oh Dios, para Lamentación en capítulo 3. Versículo 22 con 23, camino Dios papiza, por medio de su misericordia, con su compasión tan nuevo. Cyril Bernardina, día tremendo, bendicionaba, tenemos trabajo, tenemos casa, tenemos matrimonio, tenemos ministerio, del tu aspecto de vida como llega. Palabra de Dios, la prioridad de luz que te resplandece en vivo. Cuando Dios la acabó con conocer potencial de Dios que te vive de vos, cuando luz resplandece en él. Propósito que timpamos, un día tremendo, bendicionábamos Cyril, aleluya, gloria a Dios, Santa Santa Sina, oh, recibe poder, aleluya, gloria a Dios, sí Señor, ora baba, sete y ala baba, aleluya, gloria a Dios, thank you, Tata, thank you, Señor. Oh Dios, aleluya. Oh Dios, aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya, gloria al Señor. Ora baba sete. Aleluya. Aleluya.
Aleluya. Adoren a Dios. Adoren a Dios, sí, Señor. Aleluya. Have your way. Thank you, Señor. Oh Dios. Aleluya. Lagi ministrar, lagi ministrar, lagi ministrar. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Sí, Señor. Gloria a Dios, sí, Señor. Aleluya, yes. Han quitado, Dios, tremendo botar, Señor. Oh Dios, sí, Señor. Aleluya. Han quitado, Dios, Cheritza Chinga. Rotterdam West, no stay. Gloria a Dios. Tatandang ko Diyos pa Cheritza Chinga. Bukasi mo sir karina tuta bendisyon na po yun ang tuta Cheritza. Aleluya. Gloria a Dios. Tostinos Marisca Abraham. Tambe Den Haag. Gloria a Dios. Un día bendisyon na po Marisca. Aleluya. El día kita tremendo. Aleluya. Gloria a Dios, sí, Señor. Ministradamente que aleluya, palabra de Dios sin poder. A palavra de Deus tem sua glória. A palavra de Deus promete constantemente que aleluia. Glória a Deus, Marisca Abraham, família Marcelina. Tudo bem na boiuna, tudo bem na bonito, na bocasa, bobina completo. Cada dia como tudo com nós mente, explica a palavra de Deus, por ir algo que só de aleluia. Glória a Deus, tata nos sinos mang email de Sofia também de Berg Alternal na Corshow. Aleluya, Berg Alternal na Corshow, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Tatatang kita, de madruga, turmarduga, email de Sofia untuk nos. Tata pelantamente, tremendo, su casa bendis na família Sofia completo. E toque especial, de 9 de junho, aleluya. Email da Sofia, família Sofia completo. Ta bendicionadamente, aleluya. Gloria a Dios, tremendo Dios está romana, aleluya. Que a palavra de Dios, nada de él, Dios está manifestando, ministra, aleluya. Gloria a Dios, tatadanki, Señor, oh Dios, por nuestro man, nanturco tuntu con nos, aleluya, esta voz. Gloria a Dios, sí, Señor. Y se ve, aleluya, sí, Señor. Aleluya. 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 Thank you, Señor. Aleluya. Thank you, Señor. Aleluya. Oh Dios, sí, Señor. Thank you, Señor. Poderoso Dios está, los adora a Dios. Poderoso Dios está, adora a Dios de mente, que aleluya. Gloria a Dios, sí, Señor. Ministra, Señor, oh Dios, de mente, que Señor, oh Dios, de gloria. Aleluya. El poder está tremendo, aleluya. Sí, Señor. Oraba santo robosete, aleluya. Oh, delante del trono, van delante del trono de Dios, delante del trono, aleluya. Thank you, Señor. Aleluya, aleluya. Sí, Señor, oh Dios, bo trono, nos tur delante bo trono, delante del trono de Dios, nos tur delante su trono, ahora que de mí.
Aleluya. Thank you, Señor, oh Dios. Oh, sí, Señor, aleluya. Thank you, Tata. Thank you, Señor, aleluya. Dengue boniteza de vos, santuario. Aleluya, Tata, thank you, Señor. Thank you, Dios, Tata. Algo, Tata, algo tremendo. Thank you, Pemente, bendición aquí, oh Dios. Oh, santo, bota, aleluya. Gloria a Dios. Divo santuario. Aleluya. Oh Dios. Oh, vamos santo posete. Aleluya. Desadivo santuario. Hermano, guarda como que palavra beque. Quando vai entender, quando seguir nos estudo ng hechos ng no perder. Ito bini ko ni nós começar com net me bora. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Adore. Tirando su trono. Adore, aleluia. Aleluia. Glória, poderoso Deus, tá, Romano, poderoso tá. Aleluia, poderoso tá. Aleluia. Thank you, Tato, Deus. Aleluia. Amen. Nós compreendemos, aqui no instrumento que arriba YouTube, Tumanang Deus tá bom. Mita para música me explica essa aqui. Nathaniel Tillman, conosco como pisa a worry. Deus tá bom, no? Como pisa a worry. Kutihendo ko pasa busquere, no? Anto no sin nosso manco teribo YouTube que nos tienen teribo YouTube também, no? É canal YouTube tabri live. Agora que ando é rumaribo YouTube, Ana Marie de Almera, akabibi sa ko Nathaniel ta Suneif. Anto é mesta pasa busque. Deus tá bom, no? Nathaniel is de zoon van mijn neef. Zie, assim de como, né? Zoon van zijn neef, en die woonde op Curaçao. Que men die, Deus tá bom, Deus a contestar, Deus a contestar be. Que men Ana Marie die, en toen rumang Ana Marie, met de bike, met de bel in de naam, en toen met de doen een bon number, en toen ko abo, te pasa busque. En toen amigo moet spreken af, ora, kubat patlaga misa. Amen. Pero me te bisa nansi. Bom, gloria a Dios. Mi hermano, malaba Dios. Está bom. Dios está bom. Mas a mi hermano, Dios a contestar be. Nathaniel ta dengue biya kisi. Aleluya. Mito que kete me te bisa ainda. Aleluya. Está bom. En gloria a ti Dios. Aleluya. Lumang gusto funcionar inteiro landa. Di elang pati ba untuk ko pagke pero lang tuta pini no sa dinang. Aleluya. Judela, Dios bendicionar po. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya, el Dios te apoyo. Aleluya. Ja, sí, Anna Marie. God is goed en zeer te prijzen. Aleluya. Gloria a Dios. Dios está bueno, hermano.
Diyos na sorry pa Turcos. Hallelujah. 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 Aleluya, gloria a Dios, sí Señor. Dios te contesta directo, hermano, aleluya. Aleluya, rutmile me dan profeta ng tur, profeta ng hermano ng tur, Dios te contesta direct, basta man no está limpi, no está puro, no está persevera, a pesar tin turpos, meste din persecution, no está dwarstor te starum, aleluya. Yung hindi por igual ako Diyos. Yung hindi po kumpara ko Diyos. Poderoso Diyos taro man. Hallelujah. Kumpara ko ba? Poderoso Diyos po tayo. Poderoso Diyos tayo. Hallelujah. Yung hindi no por igual ako Diyos ko nos ta sirvi. Tato thank you Diyos pa Ana Maria di Almero. Hallelujah. Thank you pa su negosyo. Thank you pa su vida. Thank you pa su vida matrimonial. Thank you pa tate porta ko babri pe. Thank you Diyos. Hindi kita tremendo. Hallelujah. Gloria a Dios. Sí Señor. Hallelujah. Thank you, God. Hallelujah. Oh, Dios. Yung hindi po kumpara kay Dios aquí. Poderoso Dios bota. Hallelujah. Aleluya, gloria a Dios, eterno Rey está, aleluya. Thank you, Señor, aleluya. Poco para Cuba, poderoso Dios bota. Aleluya. Thank you, Señor, oh Dios. Poderoso Dios está, aleluya. Thank you, Señor. Niwendo po igual que Dios. Poderoso está. Poderoso Dios está. Thank you, Tato, Dios, para poder completo. Aleluya. Gloria a Dios. Recibí. Ayaw ko recibí. Permite Dios. Permite Dios. Hopi cosmas ting ko pasa. Ting algo. Mitapi sa Romana hoy.
tem algo tem kusoso de primeiro como mencionar a situação de Nathaniel Tillman. Deus mostra-nos ante a confirmação bem direct. Amen? Direct. O mistério to que adoração é hoje para nós reflect ganha confirmação. Deus está bom, no? Direct Deus a contestar. Aleluia. Danke, Senhor. Poderoso botar Deus. Nada comparar, possivelmente poderoso Deus está, possivelmente que o poderoso está. Bise, aleluia. Compara cubo, aleluya, gloria a Dios, aleluya. Yung gente no puede comparar que Dios es humano, aleluya, gloria a Dios, poderoso es Dios está, aleluya. 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 Danke, Tata, aleluya. Poderoso Dios Taruma. Aleluya. Danke, Tata. Niwendo po igual ako, Señor. Aleluya. Tremendo, hermano, tremendo. Aleluya. Gloria a Dios. Danke, Señor, oh Dios. ¿Quién puede comparar cubo? Aleluya. Sí, Señor. Nuende, Señor. Oh, Tata, nuende. Poderoso Dios. Poderoso está. Aleluya. Thank you, Señor, oh Dios. Aleluya. 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 Poderoso Dios está, aleluya, aleluya. Poderoso Dios está, aleluya. 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 Poderoso está. Poderoso está. Aleluya. La hermana Ana María Victorino, bendicionamos, aleluya, gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios, sí, Señor. Aleluya. Aleluya. Thank you, Señor. Aleluya. Está poderoso, sí, Señor. Aleluya. Aleluya. Pobre poderoso, es Dios aqui, um Deus mais poderoso mesmo, aleluya. Gloria a Dios. Sí, Señor. Aleluya.
ang daga su gracia puta persige nos. Hallelujah. Bote tabernáculo, Espíritu de Dios, controlador constantemente que aleluya. Lord, we worship you. Hallelujah. 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 Thank you, Tata. Hallelujah. Hallelujah. Aba. Thank you, Señor, oh Dios. Sí, Señor. Aleluya. Thank you, Tata, oh Dios. Sí, Señor. Aleluya. Gracias de Dios. Thank you por gracia. Thank you por amor. Thank you por tu cosa, Señor, oh Dios. Thank you por esta bendición aquí. Romano, cuando comienza a preparar los Bible, o nos va a decir palabra de Dios, na hechos ng, puti Bible na hechos ng, hallelujah. Si hindi ratong dia bendición na pa bo, dembo trabaho awe, iturbo colegio ng, lo sigimire el luz resplandecer bo vida, amen. Un dia bendición na pa bro, mga estima, hallelujah. Gloria a Dios. Hechos ng Hallelujah. Kapitulo 5 at nuestra María sa versículo 2. Hechos ng capítulo 5 versículo 2. Tanque pe gracia di Señor. Aleluya, mi estaba tan fiel. Está fiel. Aleluya. Sí, Señor, aleluya. Gloria a Dios. Yes. Elohim. Mabu Dios. Aleluya. Aleluya. Sí, Señor, aleluya. Botaba ta fiel mi vida. Graba. Aleluya. Thank you, Señor, oh Dios. Sí, Señor. Aleluya. Oh Dios, sí, Señor.
E gracia ta persegui. Seguimi ma. Oh, gracia ta persegui. Ta persegui. Sì, sì. Aleluya. Gloria a Dios. Ora va Santo Lidiana. Gloria a Dios. Aleluya. Tiempo, ma. Tan quitado Dios, podermente que Señor. Aleluya. Mi man. Oh. Aleluya. Aleluya. Sí, Señor. Aleluya. Thank you, Señor. Aleluya. Te perseguí, mi mano. Aleluya. Hechos ng versículo 2. Amén, amén, Sanet. Aleluya. Gloria a Dios. Gracia de Dios. Aleluya. Abri po sa Bible Romanang na Hechos ng Kapitulo 5, versículo 2. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. El Bible tabri na Hechos ng versículo 2. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Thank you, Señor. Aleluya. Sí, Señor. Aleluya. Thank you, Señor. Aleluya. Thank you, Tata. Aleluya. Aleluya. Thank you, Señor. Thank you, oh mi Dios. Aleluya. Sí, Señor. Es un kuta y es un kulobini. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Sí, Señor. Deus bendicionado Polo, Bukaw também tem aqui junto conosco, man. Tata Santo, thank you, oh Deus, pabida de Polo. Mark Bukaw, aleluia, glória a Deus, Tata mente que bendicionado Mark Bukaw. Subida, oh Deus, pide su cosa fai. Oh Deus, nan matrimônio, nan ministério, oh Deus, nan trabalho, nan casa, nan negócio. Turco, Senhor, oh Deus, nan yunang deme inte que 9 de junho, aleluia. Bendicionado ta, oh Dios, Mark Bukaw, en el nombre de Cristo Jesús, pelo qual contigo continuar dentro da vida, oh Dios, Dios vai dilante caba, Espírito de Deus, tu toma posição dentro do cosco, botem quase Mark Bukaw, de mente que dia tremendo para o pavo, vou caçar e você acaba, Deus tem controle de turcos,
Dia bendicionava po nostro ma'am. Quarta Mark, dia 25 de julho, batende? Abu ko fay manira turany. Sa warda mo sang. Hallelujah. Esukuta. Sungkolo bene. Tabata. Esukuta. Tabata. Aleluya. Thank you, Señor. Mark Bucaucio, Kufay, bendicionamos Santa, aleluya. Suko Bobia. Aleluya. Uno se sube de adoración, aleluya. Ora baba baba se te rebepi alaba santo. Alaba santo robrosto robo sete, aleluya. Banco ne rumang, banco ni fel. Pan sube adoración por nos tenta de palabra be, aleluya. Y Señor, ora basete, aleluya. Gloria a Dios, sí, Señor. Y alaba santo robo. Aleluya. Aleluya, tata bendisyon na kadung ka ba ng trabaho ka ba? Kadung kaya ka ng trabaho. Kadung ko tunto ko nos de orasyon. Kadung ko din ang diligensya sa ati. Undo ko nang tatendebo. Kadung radio, kadung telefon, kadung laptop ko ta briawoki. Ta bendisyon na pa sa sonido ko ta salita, sonido divino. El sonido divino, o Dios ko ta cambia turcos, ko ta transforma turcos. Aleluya. Gloria a Dios. Sí, Señor. Vampe. Ashe la baba 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 sete bebe una baba baba sente aleluya ese ti ataraba santo robo e gloria a Dios ora baba baba senti alaba santo aleluya e Dios thank you Señor oh Dios poderoso bota glorioso bota, aleluya. Laika Ansano, gloria de Dios, estaríamos movidos de mente que Laika. Bendicionado ta Laika, aleluya, bokas mo ser karina mo trapaw. Humda ko bota ora que, ko bota tentendo foi mo compor mo laptop, foi mo telefone, dembo headphone, dembo radio, dembo televisão. Undo ko mo posto nosso live mo televisão ta, mo botar mo Facebook, YouTube mo televisão. É sonido ko ta sa life de adoração que, ko é oração assim, ko é palavra na de nome de Cristo Costa divino. Sanación ka tumaluka, liberación ka tumaluka, oh, transformación ka tumaluka, lagalgo no mo todo de aleluya. Sí, Señor. Bombini, bombini, Espíritu Santo de Dios, te me inte que aleluya. Masórate, masora. Aruba. Aleluya.
Eria lava santo estamos. Spirit of the Almighty God, Spirit of the living God, oh, fall on your people, oh Lord, fall on your people, fall on your people, mighty Spirit of the living God, fall on your people, Lord, oh, we wait on you, we wait on you, we wait on you, we wait on you, Spirit, 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 have your way, Spirit of the living God, Spirit of the sovereign Lord. Hallelujah. All the glory, all the glory, all the glory, all the glory, all the glory belongs to you. All the honor belongs to you. Oh Yahweh, 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 Hallelujah. Gloria a Dios. Yes. Hallelujah. Miruman ting Bible brief nos baiting palabra principal di emainte aqui. Untuk kita na pirandi Hechos capítulo 5 versículo 2. Hay un momento para lo cual nos prioridad diariamente nos vai nos responsable vai tem a palavra kuta buta pa nos kuta skibi pa nos kuta ter essa transformação ando kuta ter essa perfeição de nos caminha com nos cana, amém. Glória a Deus. Na ebook no Bible na capítulo 5 de Hechos lang versículo 2 nos recorda ko ayer nos reza over di Ananias ko Safira. Kami di dos Romano ko tapat junto kay apostol lang ko asinta turcos junto anto ng desobedecer e ordem de Deus tem nang financing naman kung natin na costa atrás. Amen. Pero anyhow, nos compreende ayer acaba no nos trabalho niya sa akin kung versículo 2 di Hechos lang, amen. Kami de apostol lang takuro piende. Parbono, tem de apostol lang bailew. Kami na ng abisa ambur paralitiko lanta bokana kulang abay tem esnowa Parbono, nangabay tem esnowa. Amen. Carbon, tu recos na aqui, me acaba meu irmão compreender, não? Que tu recos na aqui, está passando na Jerusalém, amém? Telubida, ainda na aqui, aba fez série Olefi, pai na Jerusalém, dengue operum, queda de acordo, receber poder, at ona receber poder, Pedro ko wang asali, feyakas, pero na Jerusalem to costa susden naman, kimendi ko nang abay dengue snowa, ato karbono,
Tudo sa kinasos de ku e pueblo, kunta kusta nang, ku no comprende ku e poder de nang ku asana e ambu, ku después nasera nang, polícia, hindi esa saduceo nang ke e fariseu nang bingkuin nang snow bay sera nang, e nang des no e pueblo ko ta din snow ko tur e nanames, después 5,000 di nang ako akabing comprende, después na ke dakana ko nang, amen. Awan no siya gan epidaki, no? Pa medyo di mang di apóstolo nang, hope milagre, y maravilla taba ta tumaluga, den e pueblo. Amen. Kuta na Jerusalem ainda. E nantur taba ta di un acuerdo den e veranda di pilar di Salomon. Amen. Mas ningún di otro nang, no taba ta tribi asociar kunang. Que mendi, hopi maravilla tiene no na Jesus. Pa medio di mang di apóstolo lang, hopi milagro e maravilla taba ta tumuluga den e pueblo. Que mendi, nanta siendo precis manera Jesus abisa nang lunang biasi. Que mendi, recibia poder, wa mitabay, pero e consolador tabini, anto así ete bisa e consolador tabini, anto pero yung otro versículo de Mateos ete bisa e mes tabini. Biblia ba nos anto oros bi poder ku nos turpo asi meskos ku e asi of maskelasi anto e apóstolo lang ako misa si esaki. Amen. Bom dia, Carlinhos. Deus bendicionava de mente aqui. Amen. Kemendi, manere susabisa nang e apóstolo lang asi. Ato manere e apóstolo lang asi, nos tambitin ko asi. Pasomba Bible tanulubi da kinoseriasa de Pedro 1, Pedro 2, versículo 1. Conos lo ting mes un fe maravilloso que é apóstolo lang taba tating. Amen. Okay. Anto tukos at tumulaga tinge pueblo. Kaya tur e pueblo. Kuno akere ko ta Jesus. Asya dor di Pedro kuwang. Sana emo paralítico. Ahora que hope dinang ta recibiendo e maravilla. Com essa nação. Awe que pisab. Kung ainda naki e apóstolo naki a perseverar. Pasumating e pueblo imes nang asira nang anto ora nang asali nang aketa ko e trabaho ko Jesus di ko lang asi. Amen. Después nos stresa, nos também compreender. Amen. Tendo uno na stress te bisa maningin de outro nang ano que sabe? Na stress te bisa maningin de outro nang no estaba a tribo asociada con nang. Sin embargo, el pueblo estaba de un gran aprecio para nang. Amen. Dating hopi kung takusta nang. Pero natuurlijk, dating hopi kung ang familia nacer sana nang comprende y na converti tabatata gusta tende Pablo, tende Pedro kuwang papia. Amen. Las cuatro bisa constantemente estaba también más y más gente acerca, más y más gente acerca que estaba quiere ten Señor, amén. Una convicción completo. Corta bom. Pedro aguarda Jesus. Nangakana ko Jesus. Nangaguarda Jesus. Nangaguarda poder. Nakerde un dato mo acuerdo. Ka precis, kuta manera Jesus abisa nang ahasi i panos tambe hasi. Corto Jesus di ko namin, tikid mesh na sa aki, corda kuita mi karnena. Anto sa kita e punto divino, kung nang mes di. Nang mes no po asi nada riba nang mes, kuta e poder.
Ti isung ko ng mes aklaban na krus, taminista manifestador di nos, pasumador di ata e poder, dor di enombre, turcos po tumaluga. Dor di enombre, de nos vida, limpi puro ka persevera, turcos lo cambia, kunos papia y kunos que hace. Ta comenzar a nos vida, de nos cas, den vid nos yunang, y tur nos ser querinang. Miro manang, tremendo. Prome caminda, tremendo ko, hopi gente, ako misa, bisibisa na siya. O, tindawa na siya singki kita bisa. Asina, tanto ko hasta nang dapat karga gente ng malu, hiba pa fo, riba kaya, ikutaba ta po ni mang pone ng riba kot, iriba matras, pa ora Pedro pasa, mas kita su sombra por kay riba ng undinang. Tambe taba tabing multitud de gente for the estat ng ronti Jerusalem. Kemendi nantata den Jerusalem, antata patabingin de for the Galilea, dapat tatabingin de for the Jericho, for the tour e kamindanay, nantata 13 gente. Patata stat ng kutabata ront di Jerusalem. Nangatende algo está sucediendo. E palabra de Jesús llega, e milagre ng kutirikos llega, te caminho de tinko llega. Pedro Kuwang, tabatata, disponible para el trabajo de Dios, continua de ordenar. Amén. Bo Diyos binisyonabo po api pasialmente ki. Hallelujah. Família e boyunang tour completo. Amén. Me interesa na Jesinka trobe. Asina tanto hasta ko hasta nang tabata karga e hende ng malo. Hiba pa for riba kaya, itabata poni ng riba kot, e riba matras, pa ora Pedro pasa masket ta su sombra por kay riba ng undinang ele ng akumisanya fe. E fe dinang tabuto ko nang tabisa ko aste sombra jambo ki. Popasa iposa na nang. Amen. Itambe ng tabatabini ko multitud yende for the estat rond di Jerusalem ko tabata 13 gente malo of Afriki door the spiritu ng impuro. Inantut tabat wardo kura. Persis manera Jesus di ko nang hasi nang ahasi. Amen. Kimendi nos tambe recibe Espiritu Santo. Ante nos tambe. Amen. Tem quase tur esa kinang. E buki di hechos ng papia over di e poder di Espiritu Santo. Ta Espiritu Santo ta hasi turcos. Fer ko abo pensa ko pimpa mi kurabo, pimpa pamaya pamobil. No. Dios tem que guyabo na é momento apropriado anto pa hasi trabalho dor diabo. Anto pa hasi trabalho dor diabo. Pomese takana manera Pedro Kuwang akana e experiencia tur esaki. Ku etabisa den buki di ku etabisa den buki di Pedro, dos Pedro
capítulo 1, versículo 2, ito bisa. Tapos ay mita recordar bosang angke, bosang sakaba. Amen? La conoscuele, cuando está seguro de lo cual cuando está papia, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 2. Ito bisa, kasi sempre, lumita klapa recordar boso, e costan aqui. Mas que, boso sanang kaba, mas que, boso sanang kaba. Kiko e que mendico no sanang kaba, e caminata dinang, ita kunang a experiencia, mira y comprende y tende y trucos coesos, tende de experiencia anto recibe Espíritu Santo anto tumisakana anto lagi Espíritu Santo así trucos tordinang anke nang kwenang sera pek pasomba oro con los bairesa na chesete anto kiko tabise nang e post lantawardo persigi. Amen. Yabo sa acaba para receber Espírito Santo anto enang e problema e persecução e problema do mundo no de abo que tem Espírito Santo. Abo que tem Espírito Santo não mira nenhum problema mais. Tá considerar problema persecução. Que tem contra de trapão de Deus com o Espírito Santo que tem que continuar flor de abo. Pasoma é evangelho da guerra declarar contra de inimigo. E inimigo tem anche da Deus, mas o inimigo não pode fazer nada contra a vontade de Deus, pero um cósmico pisa. No momento que ora vou começar a continuar com o trabalho do Espírito Santo com alma não com Satanás tem. Bota quitando tudo feito, ang tuloy guerra a começar espiritual. Podem dedicar mais tempo de oração, podem dedicar mais tempo de adoração, podem dedicar ouve mais coisas. Tem a presença de Deus. Bo carne me está mata morto. Bo voluntad me está mata morto. Pa sombra vai começar a funcionar em território contra de Satanás, tem escuridade. Lubida e pido com nossa reza de Hechos no capítulo 5, de 2, de 16. Pedro Juan começa a sana gente, não está carga gente mal, ribot, foi o parque ng kutaron ti Jerusalem, pin Jerusalem ko niya. Amen. And then ang tour ko tarabi ko nang sakan na sali na ser ng pa-evangelyo, nalakan ng bay, nakida kitrabaw. Jesus sabi sa nang hasi. Siya lo kasi, kiko nasi, nanta keda, anto ako kinusiya ka na, apostol lang kasir persegi. Abo também a ser perseguido. A sombra. Espírito de Deus vai permitir Deus ministrar todo de abo riba poder que Satanás tem riba alma não. Turba começar lá que Deus akita não foi Satanás. Como me que mendesei, tu é maleza não. Tu és unang pose ko demonyo. Tu és unang ko nota ko si Cristo. Tu começa a convicção de homem que Deus alaga. Homem de pueblo. Deus alaga mira su gloria. Después de homem kunang kurang da konti Pedro kuwang. Tok, o pwede na convertir
Hupdi na sana, hupdi ng abing stima Pedro kuwa. Transforma pueblo. Amen. Nos tamasya leo fay kami na kunari si Bepo de Rutara, Hechos ng 2, no sa kapitulo 5 so. Ang akin ang ako mistay trabaho di kompleto mes. Satanas tabira, loko! Direct ng ako misa, persigi ng Parece 17. Ma, sumo sacerdote alanta para, junto culturas ng kutabata cerca de saduceo ng, que me sumo sacerdote, contra é fariseu alto. É sumo sacerdote, de fariseu, é sumo sacerdote contra Jesus. Nós somos sacerdote, é sumo sacerdote que é fariseu alto. Contra amigo que é saduceo não. Contra contra de Jesus, contra não ando na ordem para matar Jesus. Amém? Entendeu? Mas é sumo sacerdote alante para junto todos não dapat acerca de esta é secta de saduceo não. Amém? Tu rende. Den tu rende ng kumatapong ko ni gusto mabay. Di 2, 3 kuta masa peligroso. Kuting rabia riba mo kung kemisbo. Ang tanang no. De demonyo kuting denang. Amen? Aki. Eso mo sacerdote que kute saduceo lang tapara. Inang tapata hindi envidia. Claro. Bom para Jesus. Bom guarda riba je. Bom receber poder. Espinhabo. O mundo com o espírito no pobay. Awo palaka basi bo mes um canal. O espírito de Deus manifestar todo de bo. Anto perman ng kusatanas ting pura labe kumisa fay bokas. Turbo yun ng kumisa ding obediensya. Turbo rumana kumisa tende bo papya. Fronti bo turing destimabo. Tos ng akambya. Pero ting rey ng grande di demonyo. Diabo ng grande. Kung ting espiritu di envidia. Akita bisabo. Inang at tabatay yung di envidia. Inang at tiramang riba posta lang. Iasera ng dengung prison publiko. Pumestiting. Esaki Pedro ng tabisanos. Dem fuki di Pedro tabisos ding 2 Pedro capítulo 1 versículo 2. Anche bosan sakaba. Kiko kemendi tanto persecução loboting pabokana. Paboyega tena e buki revelasyon eh. Paboyega na epistola ng di Santiago, Pedro, Juan. Ora boyega e nang kubo. Da ora kubo comprende e buki di hechos ng kompleto. Espiritu di Diyos. Kubo resipi anto tole persecution ng kunantating ko tambelo tinang ipasa tinang. Dios minus nabo Luis Carlos, hallelujah. Kompleto ba ta tremendo bendisyon na. Ye me inte que demo trabajo no ko boyega. Tumang. Ora ko boyega, promet ko boyega. Lebo ti Santiago. Carbono, e Bible kita paralelita. Tung caminata, promet ko boyega ne comportamento con Cristo tabing. Kiko te consequência de tu resonang kuno apara. Kiko te consequência que tu resonang kuno atende. Kiko te consequência de fierno. Com Cristo também, quem te anticristo, quem te tu resonang. Promet ko boyega na buku revelação. Botin ko pin compreender é Santiago. 1 Pedro, 2 Pedro, 3 Pedro. 1 Juan, 2 Juan, 3 Juan ku Judas. E bukinay, ta bukinan ko aserski bi tem período de hechos. Amém? Tem período de hechos. Ang aserski bi.
Pero un tayo momento apropriado, para nós compreender. Para sombra ainda, para tenho compreender a caminhada de Pablo, a boca de Pablo, tem a Filomen, que me nem tenho bem compreender. E boca Coríntia na trabalho Espírito Santo, para tenho compreender, boca Romano nang, Galato nang, Efésio nang, tudo nang. Tudo nang, é poder de Espírito Santo, que Pablo também ensina a nós. Então, é poder sempre a manifestar de nang, kung tem nada, pescador, mafioso, gangster, Deus a cambia, para mim é poder de Deus a manifestar dentro de Deus que. Amém? Me que para me compreender me bom. Para mim, trabalho grande, quando Jesus ti, é consolador lo bini, tem bosang nasi, meskos kumasi, of mas kumasi, Pedro kuwang, komisa, na gente paralítico ko a transformar, pero Dios que pensei, de amo que com na mesta bimbo te dilanto misa ko tayeng, si Espírito Santo, para Dios a transformar todo el pueblo. Amén. Pero ahora Dios transforma todo el pueblo. E grande nang, tas konti den cierto dinang. Ko itabi sa kinahanang babagong perdepong. Mas somos sacerdote. Se de fariseo que corona. El hombre que halte. Somos sacerdote. Alerta para. Junto con tu resnang kutabat acerca che. Esta es secta de saduceo ng hindi nang kutating rabia. Iba kada hindi ko tapabo Jesus. Hindi nang kutisiti di Jesus na cruz. Hindi nang kuno reconoce como rey. Hindi nang kabuto prinsong riba Pilato. Pues may saser mata. Amen. Tasina. O caminhada em Cristo, irmão. Assim não bota como essa paz de Deus. Aqui na água, Pedro com a serra tem prisão, tem o pueblo mesmo. Amém? E não a serra não tem prisão pública, caminham tayo na Jerusalém mesmo, não? Mas tem a noite, ángel do Senhor abre a porta de prisão e riba ng pafo e avisa. Boso vai para den e templo e papel com e pueblo, ture palavra de e vida aqui. Amém? Batende assim, não? Ángel de Deus abre a porta ng saka ng for de e prisão, manda ng den esnowa mes, kunang sera ng primeiro acaba veja den. Anto pa ng sikipapya, e palabra ng divino. E ensinança ng divino. Kuta quadra ku sa nasyon. E poder de Espírito Santo. Quem está Jesus? Kuta Deus mesmo. Ensinança ng reino espiritual. Amém. Putak lapis Di back iti dos biya mesong kaminda. Kami na batibo ko pieda. Kami na kuwebo baysera. Kami na papel malo ko basong drabo. Watak lapa inkontra ini na ibek. Oro kubuno takla. Poso mata bumes ta pensa bumes ko siya sinang. Pero oro ko ta Diyos ta dikiya bo kaminda. Oro Diyos ta diriki bo bida pa bo. Watakla sempre. Essa aqui, Pedro te explica. Tem 2 Pedro capítulo 1 versículo 2. Ang kibusan sakaba.
Ture costa ora boye que ne buki Pedro Kuwang que me ni después de buki Hebrero kubokwe buki Santiago Pedro Pedro 2 Pedro 3 Pedro ora boye gainan ta ora kuwa pasa de ture persecution aí ora kuba pronte ture costa aqui pa sombra nang akana ko Cristo nang pronte evangelio nanga miracle lang wawo nanga papya kune nanga misi kune nanga mire subi dengan nupya nang nosa experiencia tu nanga keda wada ribache toro ko nos comprende tu resaki nang antore nosa ora nos yeka na Pedro nang nos ta wartando ribache pasoma nos a recibir Espírito Santo também. E la prepara-nos para guardar ribache repetidos be. Pedro nang guarda ribache e promete. Amen. Editos be. Pedro nang ta lanta fei nang graf. Hope di nos tambe. Con nos amuricaba, nos lo lanta fei nos graf. Tindi nos lo vai experiencia que vinimos ya nuestra experiencia así aquí. Pero nos está guardando riba titos bia. Ora que nos comprende e caminata completo aqui. Amén. Son de palabra que te dice, aunque nos acaba, ¿quién conoce? De saquina los meses de e book de Hechos completo, ato ba ko e book de Corinthians nang, Romano nang, kuturese nang. Turi caminata, turi persecution, anto bota encontrar, segundo bota nessa book Hechos nang, bota experienciar tempo vida, lo cual o apóstolo que experienciar. Amen. Persecution nang, opikos, pero hindi na kita patatakob mas burito ko nos. Nang tapatata depoto, decidido. Hindi kwente saranada. Amen? Assim na bomeste ta. Bupape 10 biyames sungkos. Pero tiya momento sinang tendi comprender. Amen? Anoche, na 19, mading anoche, ángel do Senhor abre a porta de prisão e hiba ng pafo. Amen. Paso, ina na kita ba ta devoto? Ina na kita ta parapat Diyos. Ina na kita pa etrapaw di Diyos ng asigi lo cual ko Jesus bisa nang. Saya lo que sea, paso, nang sa ko Jesus pis na klapan na krus. Amen. Nang tambe tataklapa muri pe tambe. Nos tambe. Me ser decidido. Klapa ministra. Undo ko nos llega. Papia over di Dios. Nota abot a papia. Papia over di Cristo. Papia over salvación. Kwe e alma. Kuta tingnang trese na Cristo pek. Kite fez Satanás, não wag e hindi mas, wag e kosko tabiba din je. Amen? Jesus ta wag e hindi, Jesus ta wag e malo ko ta din je. Patrese sa nasyon, patrese sa salvasyon, pe alma bina Cristo. Amen? Pono pe alma na Cristo, mientras tanto bundil ko e demonyo nang kutingi alma tenayde nang dingi kurpa. E malesa. Espiritu malo. Bidi mundo. Poten ko mara espiritu malo na iprome. Tapos ay, etabisa, na nakura, ihop espiritu impuro. Pabuhan niya alma ng tur na naitabing sa kapo. Tur di yung sitwasyon. Tur di yung mundo nanta.
Esse não está swak, no? Inimigo bate na pero rei ng mes kuta saduceo ng que sumo sacerdote ng grande de demonyo na não tabira malo. Não montamira, não tá falso, não tá ati baneta bisa. Nanti envidia. Ribeso ng turco ta kani caminda de Cristo. De servir Dios, tem espírito e verdade. Amen. Na 21 ito bisa, ora nang atende esa aqui nang abiding e temple mainta, pontriampang itabata sinya e gente nang. Amen. Tem e temple nang abay back. So because asoso to ding e temple lang, hindi na nga niya, 100%. Pero e demonyo nang tamit abinding. Essa do seio não, com essa sacerdote não, de fariseu não. Amém? Agora, ora ko é uma sacerdote não, e esnang ko tabat acerca de abing, nangayama e concílio, junto, e tu anciano não de Eyuna de Israel, e manda ordem na prisão para 13 não. Mas oficial não ko abing, no aya nan de prisão. E não bolbi e a 13 notícia, bisando, nos aya prisão bom será, e guarda não parar na porta, mas ora nos abre a porta não, nos não ahaya ni gente pa din. Humana me requenta Deus. Poderoso. Amém. Com esse la sosode, tabata mistério completo. Amém. Bisando na 23, bisando, nossa prisão bom será e guarda não parar na porta, mas ora nos abre a porta não, nos não ahaya ni gente pa din. Agora, ora ko e capitão de e guarda não de e temple e e sacerdote não, principal atende a palavra na aqui, não aqueda tur confundir enquanto kikolo abay para diya aqui. Ma gente abing bisa ng mira e hambo ng kuboso asira de prisão ta para em temple ta sinha e pueblo. E ora e kapitang abay junto com o oficial lang itiris ng back sem violência pa sombra ng taba tating medo de pueblo. Amen. E pueblo ako misa para kunang ng taba ta hopi. Amen. E pueblo aba e ora e capitão abay junto com o oficial lang e atilis ng back sem violência. Pa sombra ng tapa dating miedo de pueblo panang nuwolo piedra. E ora nang atilis ng apone ng mang pa nang napone ng para delante de concilio e sumo sacerdote apunta ng bisando nos ataboso strictamente para nos seguir sinha dengan nomor aqui. Mamira, boso ayan na Jerusalem ko boso sinyansa e boso ting intention de trese e sangre de e hombre que ribanos. Hallelujah! Amen. Manera Jesus din na nga asin. Na nga para firme, trae lo cual ko nang asin. Y nada no podrá cambiar la voluntad de Dios e trabalho do Espírito Santo de nós. Avemi que bisabo mi rumang. Tentur persecução, hope persecução. Aqui nós temos como de nada mais que e coisa que nós está fazendo aqui, com nossa quispe e vida com nossa quispe aqui, está yen de persecução. Gente está contra, gente está falso, gente envidia contra cada creyente. Cada que está caminhando, cada que está papia over de Cristo para sombra, essa que está ensinança para nós está. Pabo não quer a vida que o quispe está cook and a. Amen.
Pabukere tatungkos ta Satanas. No. Diyos talaga esaki pabusa mestiting persecução vamos a palavra victoria. Deus cubo dentro situação anche não cuebo preso, anche bota den preso de uma situação em vida, pero cubo também bombeta limpia anto fiel, nada não pos troba e voluntad e trabalho de Deus que tem que soso de tempo vida. Amen. Romanang corde sa aking masya bom mes. E porta, angkal abre porta naki. Ante ko kalabay sos demais abre e porta naki. Sa kambo na kafe prisong. Amo na kabay direct. Tengi iglesia bek, mandada iglesia bek pasinya. Over the e hende ko notimaki papia over the je. Pero Pedro kuwang untatasi nada din ang mes. Tanta pata guiado do Espírito Santo. Nanta pata manso santo, petrabalho de Deus continua. Passou uma roupa essa nação, roupa costa suceder. Pero com roupa essa nação, roupa costa sucedor de abo, bota clapa trabalho de Deus. Da sucedor de abo. Amém. E não está fácil, irmão. Você tem que viver em comunhão com Deus. Você tem uma relação íntima com Deus. Me quer para compreender que você vai missa sábado domingo só não está suficiente. Você tem que conhecer o trabalho do Espírito Santo, a caminhada com Jesus, a caminhada com o bacana, o preço que você está pagando. Você tem que crescer dimensão. Você tem que cana a Bíblia é para limpar a Escritura. Você tem que cana maneira e tasinhado. Pastor, ora vou chegar na boca de Santiago, ora vou chegar na boca de Pedro, que boca de Juan. Santiago está começando a saber. Bendicionada é sunca para firme dentro do momento não de prueba. Firme é sunca para firme. Você tem um momento que ora Cuba começa a permitir o Espírito Santo manifestar dor de abo para tua alma não kuta rontibo. Kuta pose, kuta marana malesa, kuta marana espírito nan di mundo, ku paturi alma nai arrepenti. O Espírito de Deus kuta manifesta dor de abo tas escena. Botin ko compreender e book de hechos nan maneira nos tapai aqui. Te promete bom de Espírito Santo tem e creyente nanta nós, anto Jesus abuta e apóstola. Amém? Para demonstrar e trabalho de che ordinam. Anto para nós também sim, para demonstrar todo de nós a não ser querida. Pasamos a bisa de 1 Juan, capítulo 3, versículo 16, que me di para atrás ya, que bisa, ela demonstra amor para nós. Então nós temos que demonstrar amor para não ser querida. Da hora que nós compreendemos que tu reconheces que ela hace para nós, e apóstolo a paz dentro de tu para nós, demonstrar amor, então nós temos que, tem final, nós também temos que demonstrar como nos cambia, que nos vira, com nossa papia, e caminho com nossa cana, para não ser querida também, por assim panang yunang,
Ito pa'y pa generasi i generasi. Turyo ko desigual a kibra ting i generasi después di abo. Ora mo permiti Espiritu Santo ministra por di abo nung otrong alma pahalin na Diyos back que mendi kitefe tur malesa sakto demoyo males kuri ko turong demoyo nang di strongholds di atedura nang ikibisabo bumes eta libre kompleto ka ba nada di bumes. Amen. Todo lo cual puta soso dev for di mo manera pos na kasi ta manera ang tingko kana mes un fe manera tibis de 2 Pedro capítulo 1 versículo 1 mes un fe precioso kunanta ting nos tambe mes de ting Jesus di ko nang korda kuida mi karne nang Abel sabi siya wala ko mabisa aperflakak marika buki Pedro nang kebuki wanang tadi periode ki desakin nang kemendi kunos miste comprende masya pomes después nang tamuri después sa sigi Pablo untuk Pablo tabay mostranos Dios te mostranos nang kung un hombre criminal un hombre que hace cosas más cruel de Dios tabay usa pero promete que nos llegue inang nos tengo sinya e caminata di e apostol lang kwa kana ke Jesus paso Pablo kana ko Jesus pero e apostol lagi akana ko Jesus foi pescador sigue Jesus experienciado cos después de aqui después de nang naski bebuki nang ante buku nang hacer 13 después de ora bo conocer de porta quem boque pero ese Dios tem cosa para todo dia dobla amen Escos ko nang Dios usa e paralítico aqui para transformar el pueblo y para así esa docena loco Abel, assim que Deus vai usar botambe. Amen. Tempo família, tempo de você querida, tempo de turco da fronte bo. Amen. Glória a Deus. Mitawan tele na kapitulo Alam mo ba ko Marisa tena mitawan tena kapitulo 26 amen mayang sa sige na kapitulo 26 amen nos tengo comprender epila de Pedro kuwanki mashabong etos hambunaki e Pedro kuwang takanando asina trabaho tur abing nantras nombre de otro apóstol lang un tercero sa opi pero nombre de Pedro kuwang tercero sa tanang askibi e epistola ng poderoso ting final di Bible. Che va a comprendere e parallel di Bible masha bomes. Ora po studia e ultimo epistolando pote bin comprendere ko sa akin ang kemendi ko nos tingo comprendere y ser guiado del Espíritu Santo. Amen. Pero mananture sa kita mitala kita na 26 anto mayano sige ko ni amen. Gloria a Dios. Tata Santo danki. Danki pa bo palabra. Danke, Señor oh Dios, para tu costi abo. Danke para enseñanza nan espiritual. Y danke, Señor oh Dios, taba da voluntad. Bendicionar, Señor oh Dios, taba da emeinte aqui con nostra comprender y a recibir enseñanza Espíritu Santo, Señor. Trata que lo cual como comisar, Señor oh Dios, nunca puede quedar limitar. Danke, Tata oh Dios, Tata, para lo cual nos puede comprender, con nosotros entrando de dimensión de la Espíritu Santo ministrar. Y el precio que nos paga y tur persecução que também riba posta lang nan também riba nos tambe pasoma nos tambe ta receber a receber é consolador
Ipabai guarda de Jesus bini e di tosbe. Que me ni promeka ye que di tosbe, what vai passa de macho picosmes. Pero tengo que dar para poder de Deus ministrar, amém? Net Deus bendicionar de mim que tu botar sostener ministério com escritura, amém? Tá que nós com adoração, quando semente aqui, semente está bendicionar, amém? Glória a Deus. Aleluia. Você está com adoração agora que aleluia, grande kita tata. Sí, Señor. Gloria a Dios. Thank you, Papilito Mirumanang. Kaling bata bendisyon. Aleluya. Gloria a Dios. Sí, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Sí, Señor. Aleluya. Aleluya. Thank you, Señor. Aleluya. Thank you, Tato Dios. Aleluya. Toma mi mano, no la sueltes nunca más. Qué hermoso es cada Aleluya. momento. Thank you, Señor, oh Dios. Que me Aleluya. visitas y de mí haces Thank you, Señor, oh Dios. un Semente está tremendo tu bendición. Quiero me lleves más adentro. Toma mi mano, no la sueltes nunca más. Llévame a un lugar donde solo tú y yo
Sí, sí, mi irmão, mas nem me interessa é o qual de lumang o irmão te puntrame com Pedro, Pedro com Pablo traunto, claro, no, Pedro com Pablo atra, nanga si opi ko sunto, nanga lanta misa nanga lanta, nanga tra junto na Jerusalém, opi ko na sunto no, pero no sabia que nem sinhas tem be, Pedro atra, opi ko Pablo, opi nanga tra junto com Pablo, pero depois Pedro morre, Pablo só queda cana ribe, baya ka maleo, amen. Nang tra 100% ko, pero nang atra opi ko otro si. Amen? Pedro. Amen? Pero Pablo estaba un testimonio grande, pero Pedro na kakana ko Jesus, ando nanta Pablo ta tende opi di Pedro. Pero ese no estaba llegando poco a poco en hechos tan. Tawo ko interesa ko ko rumapun trami, pero rumang rut mila la cruz, ta comporta si Pedro ta un apóstolo, wakana ko Jesus, pero ko tambe ko sinha Pablo mashopi comes, mashopi ko spiritual, nantata opi unto no nanga forma iglesia na Jerusalém, opi ko na asunto. Ene nantata yung comunicação tremendo que mendi, amen. Ora Pedro, ora Pablo tapata move yung opi caminho ng asa naki, esa papa sempre di ku Pedro sita takeda de Jerusalém, pero ese no nos também dan después, amen. Gloria a Dios. Anche sì, claro, un altro punto. Pero poco a poco nos estaba llegando. Pero mi papi di epistolana después. Amen. So Pablo estaba escrito, so ma di momento que Pablo está escrito Galato Corinto senang, ando nos estaba comprender senang pa sombra Pedro estaba atacando con él, pero ting tempo di hechos nang kibay ko tu tempo nang kalakano ko Pablo, estaba ta skibi e buki nang DJ. Epistolana que ela escreve quase 13 de Bible, depois de book de Hebreu, amém? Essa é uma ciência mais profunda, tá? Pero essa ciência aí nós estamos vinculando depois, amém? Glória a Deus. Claro, aleluia. Sí, la que nós temos adoração. Mi tristeza me cambió la vida entera, me vistió con ropas nuevas, puso aceite en mi cabeza, Aleluya. me hizo lugar en su mesa. Gloria a Dios, sí, Señor. Tú me viste en mi tormenta, me libraste de la prueba, te llevaste en mi tristeza, me cambió la vida entera, me vistió con ropas nuevas, puso aceite en mi cabeza, me hizo un lugar en su mesa, como un padre. Tú me viste en mi tormenta, me libraste de la prueba, te llevaste en mi tristeza, me cambió la vida entera, me vistió con ropas nuevas, puso aceite en mi cabeza, me hizo un lugar en su mesa, como un padre. Llévame a un lugar donde solos tú y yo disfrutemos el momento. Te amo, mi papá. Yo dependo de tu amor y sin ti yo sé que muero. Tú me viste, mi tormenta, me libraste de la prueba, te llevaste mi tristeza, me cambió la vida entera, me vistió con Aleluya. ropas nuevas, puso aceite en mi cabeza, me hizo un lugar en su mesa, como un padre me desea. Tú me viste, tú me libraste de la prueba, tú me libraste de la prueba,
condición, Dios. Tú me viste en mi peor condición, Dios. Tú me viste en mi peor condición. Tú me viste en mi peor condición, Dios, y me has demostrado que tú siempre eres fiel. Tú has sido un padre fiel y no tengo por qué temer. Tú en cada temporada me has demostrado que te vas a quedar. Oh, es tu palabra la que por siempre permanecerá. Oh, es que es tu palabra la que por siempre permanecerá. Oh, se puede voltear todo, pero ella siempre permanecerá. Oh, puede haber lo que sea, pero ella siempre permanecerá. Ella siempre me restaurará. Ella siempre me cuidará. Ella siempre me limpiará. Es tu palabra, 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 es tu palabra. Con tu palabra yo clamaré, yo clamaré, yo clamaré en ti. Clamaré. Llévame a un lugar donde solos tú y yo disfrutemos el momento. Te amo, mi papá. ¿Cuántos aman la presencia de Dios? ¿Cuántos le dicen a Dios, yo solo dependo de tu amor? Yo solo dependo de tu presencia. No habrá nada que yo haga para poder agradecerte tanta bondad, Dios. Tú siempre has sido bueno. Tú siempre has sido un Dios fiel. Y ese Dios es el que va a permanecer para siempre. Es ese Dios que permanecerá para sus hijos. Aleluya, es ese Dios que siempre está cerca de nosotros, donde podemos ir confiadamente a su presencia. Aleluya. Y hoy le decimos a Dios, te amo, mi papá. Te amo, mi Dios. Te amo, mi amigo, porque has sabido estar conmigo en mi peor y en mi mejor temporada. Tú sí te quedas, Dios. Tú siempre has sido fiel. Aleluya. Sobre mí, oh Dios, están tus votos. Te tributaré alabanzas, porque has librado mi alma de mis caídas y me has hecho andar en la luz de los que viven. Y yo solamente quiero, aleluya, amarte y estar cerca de ti. Yo solamente quiero estar cerca de ti. Tú que estás ahí, dile, yo solamente quiero estar cerca de ti. Yo solo quiero verte cerca de mí, aleluya. Yo solo quiero tributarte alabanzas a ti, porque tú eres el único que te mereces toda la gloria. Tú eres el único que te mereces toda la honra. Y no habrá nada, nada, nada que me pueda apartar de ese amor, porque ese amor, aunque trate de huir, siempre va a ir detrás de mí. Es un amor inagotable para los hijos de Dios. Y ese es el amor que Dios tiene hacia contigo, aleluya. Es ese amor que siempre va a permanecer en todo tiempo, aleluya. Solo Dios quiere que le crean a Él. Solo Dios quiere que le sean fiel a Él, aleluya. Pero mano tu dengan mente que me chama tur mano Dios minus na miru mano tata santo danke. Danke tato Dios per mente que danke Dios ta boa palavra, danke Dios pa oração, danke Dios pa adoração, danke pa turco Senhor oh Dios, tenha mente que Senhor oh Dios. Tata imita desse nós deseja tur romana. Dia bendicionar anto tema yang ku Dios que amém. Glória a Deus, minha mente nos tem, aleluia. Glória a Deus. Tú me viste
Mi Aleluya. tormenta me libraste. Bendición na.